Shalom, mejuah-juah manbanta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kita ibas jambur setun ta uari endah. Mari si katakan bujur man Tuhan di bata, segejapkan pengarak-ngarak rasles Athena ibas gedang-gedang kegelunta ras kitar toto. Puji-pujiin ras pengatakan bujur ipenangkih kaiman bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam ding meriah kalukur kami ibas kesempatan sini berikan do toleman kami. Guna banci kami jumpa ibas jambur setun kami. Pemuro ate tedah kami arah kami ngorati katandu sintis nari i begikan kami. Kam dagay sinambahi kepentarman kami Tuhan. Gelah ngasup kami ngangkai katandoenda terlebih pe makai kenca jadi rema i tengah-tengah keguluhan kami. Ngerana dage kamu Tuhan sebab kami sikap megiken katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata di bata si jadi bahan ora tenta ibuat ibas Keluaran 5 ayat sadas bagai pe si pempatken bagai danina. Kenca bagai laus Musa ras Harun dahi Raja Mesir. Janah nina ikatakan Tuhan di bata bangsa Israel man bandu. Bere bangsangku laus gelah banci ibahanna sada pesta i gurun pasir guna kemuliaanku. Sipempatkan nina Raja man Musa ras Harun. Kai atendu maka ibabai kam bangsa nadingkan dahinna. Suruh krina budak-budak erdahin mulihkan. Seh ijenda pengogenta. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita pe mungkinlah kita sadar maka kopeken ibas krina perdalan kegrunta kita pe megati kange bertindak balik ras Raja Firaun edan dade. Adi nandai Raja Firaun maka ia la atena bangsa Israel ngadi ibas pendahinna. Ia tetap isurna bangsa Israel erbintuas ndahiken pendahin si inggobreken manbana. Amina kagende alasan Musa ras Harun tapi la iterima Raja Firaun endandai. Suruh mulihi bangsenda gelah ardahin iya nina. Kita gema bagai engkap mendusur lah sigejapkan kita pe engkau memaksakan dirinta guna ardahin. Engkau si perintah dirinta maka tetap ardahin semaksimal mungkin guna kepuasan ukurta, guna keberhasilan ta, guna erbahan status ekonomi ta, entah status sosial ta reh meningkatna. Kuakap enda usur silakokan. Maka ula ateta nembeh ula segat ateta adi ning kami kita pesetunenda litkange kita enda balik ras sifat Raja Firaun endai ibas perdalan kegeluhenta. Coba syukurkan kuakap wari-wari si dalani kita waktu demi waktu. Mungkin sidah keadaan daging ta sendiri pe lanai bo artina mendukung tapi si paksakan terus untuk beraktivitas. Adik kita kalak karo adilik kesempatan ya kuakap si pekeri kal nge waktu guna
makaikan kesempatan sidik ndai gelah kita pe banci artina ndatkan ulih ijenari. Maka erbahanca kita pe ndelai ateta kita pe artina banci kesehatan tak menurun. Kita pe banci lani semangat. Entah pe sikatakan ke kita engkau bosan ibas ndalani wari-wari kegelunta. Beda kal kita resturang seninanta silit i sekleuta. Khususnya i kota Bandung endah. Luar biasa kita bancer lajar manturang nasina tenda. Sebab ia lah bagi kita peraya kenta karena ertadonyenda. Ia kasidat kena waris sendah ada engkau cukup kana wana kuroma nggodung lana terus kena pagi kanina adik kita kamlang adik kita ya engkau pertina dung sada lambar juma sidaiken ai peri dengan waktu sipak saken ka ku juma sideban enda kuakap senina rastura engkau biakta sebagai kalak karo emkap erbintuas katawari pak sape lampas pagi-pagi ke juma mulih ka kurumah lane edah ikur babi nina enda nuduhkan maka nggo gelap mulih kurumah jadi senda krinana senina rasturang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus labo jadi taman kemuliaan mandi bata. Sebab di batang kau ngaturkan waktu-waktu si paketan kita ibas perdalan kegelunta. Labo hanya dahin saja arta daunenda saja ngenta dahinta. Tapi lebih biasa CMK kita harus darami erta surga. Kita harus nikapkan waktu entah guna muji ras pebadakan Tuhan. Guna tetap rembak rahasia guna artoto. Uga banci kita mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah kegelunta. Adi kita pe waktu tal usurun siban guna darami ertadonenda. Bahkan kita megating artina nading kendi bata. Lada yang persekuti di bata di tengah-tengah perdalanan kegelunta. Adi lah siakap sesuai raskai si hasilkan kita sidatkan kita target si enggo si targetkan maka kita lah bersyukur kita jungut-jungut mandibata padahal langa tentu kai pe sidatkan kita ibas suari sendahai kebayakan tak reta pe sidatkan kita antar rezeki langa tentu mbaba kedamen ku tengah-tengah kegelunta tapi si kitik pesialo kenta ibas di bata nari adi pasu di bata maka tentu tuhu jadi kerah nukur kemalaman ate man banta guna nambahi semangat ta ibas kita ndalani wari kegelunta maka uga ninta turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus khususnya ibas kita nggondalani tahun 2025 ainda ngokartina nandangi setengah bulan kita memasuki tahun ainda maka kai program si enggo siban apakah bagi sinai dengan kang i tahun 2024 siban cara ngeluh ta kita tetap rintuas darami erta siman tadingenken i tengah-tengah donenda. Ras langaw kita lebih fokus guna memuliakan tapai dahi-dahin si jadi asam pagi ade nggoreh Tuhan Yesus pido kalikan ku tengah-tengah donenda. Emakar lajar kita mekuah ateta mandaging te man kulanta lada pada teraya kita terpaksa kendarami ertadoni apakah kita seitun krinana umur tape engkau tambah engkau metua kita gegeh tape engkau kurang perdalan tape lanebo bagi sinai cara pikir tape bagenge maka ning kami kuakap engkau harus engkau beluh kita batasi kerina aktivitas kegelunta
Mari sipakaikan tetap kesempatan silit si berikan di bata man banta guna mujiras pebadiakan ia guna rendai guna megikan katana guna membaca Alkitab guna nehkan pedah-pedah man anak jabunta kuakap artina tugasta artina dahinta gundari seitun ibas perdalan kegunta ulanai kita fokus kubas darami erta-erta doni siman tadingenken i tengah-tengah donenda pagi gelah kai pagi si breken si banci jadi usihin mana jabunta emkap uga erkemalangan man Tuhan uga ngandalkan Tuhan segedang-gedang kegunta pagi ipake kena anak jabunta gelah anak jabunta pe ia megegeh ibas ndalani wari-wari kegulna laya mudah tergoda ibas krina kemajuan teknologi di tengah-tengah dunia tapi ia tetap pengendesman Tuhan ia menyempatkan waktunya tetap guna muji raspadayakan Tuhan war lepas wari megegeh kita krina setun gelah kita pe tetap banci jadi pasu-pasu man krina anak jabunta si kurang-kurangi krina sifat-sifat ta si kurang payo si bahan calawo jadi berkat man krina anak jabunta ras kita lebih rembakna ras dibata ngandalkan Tuhan di tengah-tengah kegunta. Haleluya. Mari ras kita toto bujur iseng kaiman bando Tuhan dibata kata andong go bagi kami mindo ampun kami adi selama ini dape kami ibas makaikan daging kami tubuh kami usur ipukudakan kami usur ipaksakan kami gelak banci beraktivitas amin negia nggo kurang gegeh kami gunandatkan erta-erta donenda alami kami Tuhan ibas senda ras bergegeman kami guna banci kami tetap mengandalkan Tuhan saja segedang-gedang kegunung kami. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus seheja enda perjumpaan ta sekali enda jumpa kaki ta ibas kesempatan sireh Tuhan Yesus sinampati kita. Haleluya. Amin.